Judges 21:25. 25. Was it Nebi a Tremon? Na ohini biara ni Israel. Obiara ya de tene won ni so. As it is as him obi ani oyeni payini. Nti obi a do pe. Tana e boya na. Ba me nyiri se sa na tie. Debi. Ese se ba na sa. Debi. Obi a do pe. Tinebo no wa twa de no sukura tia. 2021. Bonya ko mamuni. Se bonya nke be preach against. Te wakwa so mamuni kura. Se asamasa. Ye na ko poso be ba be how dey akweshe holidays. Oya ko ba holidays was how na dey akweshe. Sa be so nam campaign for Messiah. Me mawo me nam campaign be do na mo campaign for Messiah. Amis mi twa kra mi go kibisi mi nyankopon no kina bi se bibie nu ebesi ene mu 2018 mu 29 ne 30 na bibie nu ebesi bibie nu ebesi upa di mata upa ye den mi si bibie nu ebesi mi si let ambassador sama no say de bribi na yawe edi yawe na mo si enye nyankopon na mo di bata ho no esemwa eu sa videos ni now share me na wo ho bibira mo si di nyankopon di efe na mo de bata ho be say entro mo be dane ma no sa me se o mpe no kura atro no fa yo wo fe ba na sa fe mo hwehwe ni ma bia efa eja bi to ape eba nya ti se disaster bi esi obe eba ta de sa nesi this one yon kwasi aliens ba na mo ba aliens mo ye ni fatro enwura mo why mo fatro enwura mo the book of Proverbs chapter 14:5 mo ye fatro enwura 45 o dansiri no kwafo woni atro no dansi krumu for there o katro sam Proverbs chapter 10 verses number 32. Okay. Proverbs chapter 10. Kasa. Verse number 32. Was otrini ni ano. Bible say otrini ni bi ano. Enim de eso ani. Nim de eso de eso ani. Na oboniafo no di kontonkisam. Odi akontonkisam.